ukuthi-ke nginibiyelele namukele kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video. Igama lami ngumsizi aka inkosi yo-admin. Uma uqala ngena kule channel qinisekisa ukuthi ucinezele usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiy'postayo kuyona-ke le channel. Kuthiwa-ke uselaxazwe ngummeli wakhe uThabo Bester. Ummeli wakhe uthi-ke icala linzima kakhulu-ke liyamehlula. Kuthiwa-ke usekhetha ukuhoxa masinyane ummeli kwicala-ke lika-Bester u-Ismail Anton. Kuthiwa-ke isibhalwe uThabo Bester iheba-ke imazisa ngokuthi angeke esakwazi ukuqhubeka necala-ke. Ummeli uthi uyaqala ukubona noma-ke icala elinzima-ke kangaka ukuthi-ke lingaphezu kolwazi-ke analo limphathisa ngekhanda. Asalali-ke ebusuku wey'ngane zakwethu sayecela-ke ukwehlela ngezansi-ke wey'ngane zakwethu-ke adedela abazi kangcono-ke kunayo wey'ngane zakwethu. Mina-ke ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo daba, ngoba kuthiwa-ke kune-law firm yabameli ababizayo-ke abazenze ePitoli. Okuthiwa-ke bazothatha izintambo. Kuthiwa-ke izingxoxo seziqalile phakathi kwabo nomsolwa-ke uThabo Bester onento zakhe. Wey'ngane zakwethu, mina-ke sengifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi ucabangani-ke ngalo daba. Hlangana lapha kwi-comment section, mina sengiphuma kanje.